құйып жатат па? Ассаламу алейкум, мен каналым көрүүчүлөрү. Бүгүн мен кайрадан жумушка чыктым. Суббота, воскресенье салып болду. Сапарлар узак бүгүн. Бүгүн дагы ошо Ростов-на-Дону, Минеральный воды деген шаарларга барам. Ошондой пландар достор. Погрузкалар ар кандай болот, башка жерлерден болот, ар кандай жерлерден. Видео кызыктуу болот деген үмүттөмүн достор. Анда биз менен бирге болуңуздар. Да, нужно уточнить. Вроде Андрей сказал 3 места тут. 4 будет. 4. Хорошо. Главное поместились. Ну, как бы все. Азыр бир кыйла жеңил болуп калды. Разворот кылып чыкканычы мүмкүнчүлүк бар да. Мурун ошо аркага бердим го азыр. Разворот кылдым го. Ошол жерде шиномонтаж бир деме бар болчу. Бош эмес болчу да. Андан мындай разворот кыла албайт болчук. Только задам чыгат болчук. Сырткачы жолго. Бул жерде болсо поезд жолго келип такала берет, пробка бул жер. Пассивчики, братец. Большая очень территория завода. Въезд с одной стороны, а выезд вот с центральной, с другой. МКАД аркылуу айдайын десем, Ярославский шоссе өлүп калыптыр ана жерчи, катып калды. 1,5 саат кош жүрүп атат. Азыр бул жака салайын деп чечтим. Мытышинский Харда деген ак төлөнүүчү жол бар экен. Ошол жол менен өтүп кетейин деп атам. Здравствуйте. Пропуск нужно сделать. Азыр бир маселе пайда болду. Не встанут, у нас 2500. 2,50. Ну ты Да, же не еще получится. видишь, сюда подсовываешь, пытаешься. Чистые 2,40. Получается по одной, да, в середине? По одной пачке посередине и в длину вот так они. То есть займут они у тебя около, 11 метров. Работает 2 лобби. Уехал в отпуск домой. Ага. Там что-то, блядь, границы пересечь, не границы. Мозги начали ебать. Да, сейчас с документами у нас все, Да, что-то все шло. его с 1 сентября рванули. Тебе звоню, ты трубки не берешь. Иди.
Как, заедет, да, сейчас? Молодец, хорошо. Все, так, заходи пока. Так, заходи, потом выровняй. Ага. Ну, сейчас вполне достаточно это для 2 палета. Это Ну, мы рады, что ты рад. Достар, 4 сэндвич панельді жүктедік. Ортасына бірден ғана ремен тарттым. Солға жақын бармаш керек. Там, нормально? Больше туда заламывай. Сен баққа сындырсақ болады. Сразу түзеш керек қайрадан, чтобы обратно сындырыш үшінші. Мен бар эле баягындай жаңы үйрөнүп аткандарга үйрөтүп аткандай эле үйрөтүп атам. Мен да билгенимди айтып атам да. Все, эми сындыра берсек болот обратно. Түздей беріш керек еме? Ой, тар екен да бұл жерлерчі. Шығышы да бір қиын екен. Оң жағын жақ. Старый Куповна дейді, магистральная 59. Азыр бұл жақтан Ленинградский шоссе менен барып, Ленинградский шоссе. Ленинградский Хьюджвей менен барып тұрып, хайвей менен. МКАД-дан дальше Энтузиастов шоссе. Энтузиастов шоссе менен Старый Куповнага барат экен. Саат 4-кө чейин эле иштейт экен да ал жерчи. Азыр чалып сурашым керек эми. Успеем, не успеем депчи. Павелова чалайынчы, эмне дейт болду экен. Вот. Ну, уточните, потому что у них какие-то недоговорки. То есть она не знает, она знает, что хочу забрать 2600, ваш представитель говорит, что тонна 600, у нас по счету 2600 по счету. То есть если мы будем грузить, то будем грузить 2600. Все, ясно, тогда еду к вам. Надеюсь, успею, 3:40 приблизительно буду у вас. Давайте, да, хорошо, давайте. Здравствуйте. Не здесь. Видно. Штрипством, на короче. На погрузку. С-442. До конца туда, но там не развернуться, надо заезжать задом. Все, да? А пробку что выдали? Пробку сделал? Да, все. Московская областан чогулткан жүктөрүмдү көрсөтөйүн баарын. Тамбовго алып кетип аткан. Бул жак өзүнүн жүктөр 2 кило алдым. Анын үстүндө кичинекей омдо болгон эмеси бар экен, ичинде темир тезек кыскасы. Сэндвич панель. Вроде жеңилдей эле көрүнөт, бирок ар бири 2 тоннадан чыгат экен да. А меники болсо бул примерно 3 тонна. Мына бул дагы ошо биздин өзүбүздүн производство.
Бұны шу дальше Минводыға алып барсам керек, минеральный водыға. Шындай сэндвич панель вроде мындай жұмшақ эле жеңіл эле нерседей көрүнөт, бирок ар бир 2 тоннадан бир 8 тоннага жакын чыгат экен да. Буларга болсо мына өзүңөр көрүп тургандай мындай угольниктерди койдум, бурчуна коюп катырдым. Эми жакшы эле бараттыр деген үмүттөмүн. Азыр бул жерден болсо Старая Куповнадан Ногинскийден мына экөөнү жүктөдүм, 2 тонна авто жүз чыгат деп атышат. Аябай оор экен, кичинекей көрүнмө мененчи. Saat tınımsız жүрсөм Ростов-на-Донуга чейин 1120 километр дейт. Ошол эртең таңгамалык саат 7:30 барып каласың деп көрсөтүп атат, эгер тынбай жүрсөм. Бирок биз албетте жолдо токтойбуз да. Жолдо токтоп чай ичиш керек, намаз окуш керек, бир нече жерден токтоп. Ошого еще эс алыш керек ортодо бир түндөсү. Эртең обедтерге, может обедтерден дагы кечирээк барышым мүмкүн. Ошондой пландар азырынча. Там би-би-би-би. Здравствуйте. Не, просто они стояли, просто... Встал, перекрыл, а сами за булками пошли. Так, сколько будешь брать? До полного бака. Ну, у тебя какой лимит? Ты по топливу? 500 литров у меня. Ну, то есть у тебя нормально? Да, все нормально с топливом. Выставлять не надо еще? Просто до полного? Да, просто до полного. Здравствуйте. 12-я колонка. 12-е. Да, дизельное топливо. Капучино, латте можно взять. Капучино. 300? Да. С сахаром, с молоком. Сахар сколько? 2 штучки. Капучино 300, 2 сахара. Это мое, да? Да. Спасибо. Кофемди ичип кетип калайын эми бул жагына бир кыйла жол арбыт. Жолдун боюндагы эс алуучу жайдан өтүп кеттим парковкадан. Шам окушум керек болчу, шамга чыгып кетип аткандан парковка издеп кетип атып бир просто өтүп кеттим да жанынан. Азыр эми кайра чыга турган жагынан кирип кетип атам.
Под этой нашел, да. А то я аж переживаю, думаю. Нет, Приехала ростовская, что, блядь, спиздили, блядь, на ходу. Ну и слава богу. Ростовтан жүктерімді түшіріп, қайрадан погрузкаға кетіп атамын. Ростовтан біраз алысырақ екен. Енді жақын еседілі, 50-60 километр екен. Новочеркасский деген жерде. Бұл жаққа мұрында келгенмін. Резина жүктеймін азыр бұл жерденші. Резина. Анан шул жерден машинаны толтырып резина жүктеп аланан минеральные воды шарына кетемін. Шол жаққа кетейім. Ес алып алып тұранан айдайым ғой бүрсе. Резинаны мұны жақтан жүктейізді. Мұна ешкі арқасымен кіріш керек болады азыр емі. Мұрынқыда келгенде жарықта кірген болчумун. Азыр эми караңгы. Biraz кыйыныраак болот эми азыр. Это, смотри, плита сверху аккуратно, Ага. не зацепись. Бумажки Хорошо. я тебе сразу даю. Хорошо. Дальше пойдем. Давай, нормально. Там слева нормально место, с Ага. той стороны хорошо. Все, birazdan түзей берсек болады. Короче, клейді уже жей бастап тұр ғой. Шынан қорқып аттым еле де, жей қойып алсын депші. Қазір мұны бұл жаққа жылдырабыз. Уже бұл жаққа 12 тонна резина жүктейбіз да. Алдыда почти 3 тонна бар бұл жақта азыр. Бұлардың ары бері 900 килограммнан шығады екен. Алдын қошқа күш келіп қойбасын деп атайын, бұл жаққа бірден қой атабыз. Алдыға бірден қойдырдым. Барына ремень тартып шықтым, нерде 4-5 оны тарттым. Hem қалғанын арқа жаққа жиябыз. Екіден қойдық тұрсын арқа жаққа. 4, 5, 6. Нормально болып қалады деймін, шынымен баланс болып қалады да. Мына бұл жақта шындай резина өндіріп шығарады. Футболный полиоларға чача тұрған резиналар. Все, Михаил жақсы болды да. Мына жерге қойып тұрып салайын бір. Здравствуйте. Здравствуйте. Первая колонка предоплата хотел сделать. Первое топливное. Сколько литров 350. появится сумма, можете оплатить. Прикладывайте карту к стеклу, после сигнала придет.
Аны ашып жүрсем болот да. Мен минеральный водага барып, кайра келгиче жетет деп эми Ростов-на-Донуга келгенге чейин. Мына көрүп атасыңар, сол жактагы полосага грузовой запрещен жүргөнгө. Ушул жер Тараза азыркы өткөн жерим. Жерде 2 сызык турат, ошол жерден ар бири ойсын, салмагын тартат. Анан габаритти. Машинанын бир жагынан чыгып калса же үстү көтөрүлүп калса, бантип ашыкча жүктөп салат го, үстүн көтөрө бере турган болчу. Ошондо алып жүктөп койгон учурларда Тараза сүйлөшүп отурбайт да, штраф жазаймы, жазбаймы депчи, автоматтык түрдө тартып салат сүрөткө. Штраф дагы аябай чоң. Ошого абайлаш керек. Мынага ремень тартпай коюп туура эмес кылыптым да. Ошо түндөсү жылдырганда эле сразу тартып койбогон экен. Азыр эми тентти ачыш керек. Тентти ачып туруп, анан жыгачтар менен уруп киргизип туруп, анан кийин ремень тартамын да. Жакты? Olsun okşaydı. Sun Spring. Мынаны карагылачы достор. Кайнак суу экен мына. Колду күйгүзбөйт бирок. Мына кичине коюп турсам күйгүзөт да өзүчү. Мындай салып койгонго күйгүзбөйт экен. Ай, жылуу суу экен бирок ысык. Живешь ты где вообще? Я в Москве живу. Паспорт какой у тебя? Кыргызстан? А временная регистрация, что ты насылаешь? Да, есть временная регистрация. В электронном виде, если хотите, можете попозже увидеть. До свидания. Гаишник байкалер тосуп калды го. Вы приехали. Ой, я приехал. Мына жака мына арка менен киришим керек. Бул жерлер аябай уңкур чуңкур. Бирок жүктөр жакшы, алдыдагы жүктөрчү анча мындай уңкур чуңкурга жыгыла бербей турган жүк да. Тың да өзүнө тың жүктөр. Палеттер бийик эмес. Ушул жерге бир аз оң жак менен кириш ойлондурат негизичи. Бирок өтө деле эмес да. Бир аз ойлондурат болгону. Бул жакта кишилер блогер экен деп бир аз карап атышат. А так 1000 подписчигим бар деп мен уже мындай видеону гордо тартып баштадым, чын айтканда. 1000 катталуучум бар депчи. Рахмат баарыңыздарга. Кинер катталып мен видеолорум өтө деле кызыктуу болбосо деле мындай көрүп, колдопчу. Колдоп атканыңыздар үчүн терең ыраазычылык баарыңыздарга.
Глаза не подвели, красава. Достор, мына жолдон коллегамды жолуктуруп калдым. Минводадан жүктөп чыгып эле. Армениядан экен коллегам. Ошо запчасть алган келген экен бул жака азыр. Машинасын азыраак токтоттуп. Коллега, как вас зовут? Меня Армен зовут, народ. Добрый день вам, мира вам. Вот Минводы случайно с Абдурахимом встретились. На дороге стоял, машину остановил попутку. Пришел для друга запчасть, покупал с магазина. Никто не остановился. Вот хороший парень остановился, забрал меня. Сейчас вместе едем. Я хочу привет передать вам всем добрым людям в Киргизстан. Мира вам, люди. Живите мирно и здорово. Отсюда через 200, максимум через 250 километров уже зима. То есть Восточный Кавказ, да? Ну да, ну это тоже в принципе Кавказ. Хорошо. Спасибо большое. Удачи вам. Я На дороге. твой подписчик уже, будешь в Армении, обязательно мне сообщение отправь, увидимся. Хорошо, Счастливо. да, если буду в Армении когда-нибудь. Достор, машинаны койдум ушундай месте тауып. Güzel, жолдун боюна ушундай остановка экен да. Карамандай болгон. Халал дейт, каната намазы. Туалет, душ дейт. Душка кирип чыгып алайынчы. Душка кирип чыгайын деп келдим, атайын токтодум. Все, пожалуйста, идите купайтесь. Канал достор, көрсөтөйүн андан эмес, обзор кылып. Жолдогу душтар кандай болот? Бул эң жакшысы десе да болот, который мен көргөндөрдөнчү. Негизи бардык эле душтар мен көргөн 200 рубль стоимость. Bismillahirrahmanirrahim. Allah elinde. Московский областьқа кирип болдум да. Домодедовго жеткенге чейин дагы 1 сааттан ашык убакыт бар экен. Досторум чарчап калган окшойт жол жүрүп. Жакшы. Жагым ошо. Чарчап калып эч алба табып билбейм. Уруласам деле ойгонбой эле. Эртең алмаштырам мен. Азыр маниктерди кошуп жагып эле кетип атам.
жанагы алып киргендерди түшүрүп башка жүктөрдү 1 2 3 4 5 6 палет жүктөдүк. Булар бираз широкийраак экен, ошол себептен 6 эле батты. Беркинен 8ди түшүргөн болчук. Достор, мен болсо келип калдым үй жака. Ушинтип узакка созулган бир жумалык Күргө рейсимди бүтүрүп келдим. Бүтүрүп келдим десем да болот да дээрлик. Эми эртең базага барып жүктөрдүн баарын түшүрүшүм калды. Понедельниктен биринчи күнү. Ага чейин эс алуу. Мына жерге коюп салайын машинаны. Достор, бүгүн суббота, воскресенье дем алыш. Эс алуунун рахатын алып чыгам. Мынакей өзүңөр көргөндөй бакса элдер. Колдоо көрсөтүп жазган жакшы комментарийлериңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдирем баарыңыздарга чын жүрөктөн. Анан жазылган замечанияларга албетте аларды дагы эске алабыз. Ошол достор, кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман болгула, тынч болгула. Мен бул видеону монтаждап YouTube'га жүктөгөнгө чейин дагы 1-2 күн өтсө керек. Биринчи күндөрдөн чыкып берсин. Всем пока, достор. Аман болгула.